Play uba Adilbert Nongrum MLA 17 North Shillong constituency ya Madan Ialehkai football Thymmai jongka Shnong Lawmali Pelun Hapersha Kapasya Institute Lawmali Pelun Block 1 hadin ba Madan Ialehkai berim ketenat kekoi kekia kala haban penkelano syaka COVID prehab ward hakapor bawandeng shop ke club COVID-19. Hakani kesngi lawan mempensingai nam da uba Adilbert Nongrum MLA ke 17 North Shillong constituency kum ukongsan uba Ialehkai MLA ke 14 pentor umkra constituency ba pensingai lang NCM MDC ke Maukhar pentor umkra kong Eljiva Gwenet Renja ba JA Lingdo ba Ban Basyang Moy Pastor K Pertu ba Amanwar ex DHSMI ba B Khongwer rang ba Shnong ke Lawmali Pelun ba L Lingdo Kenshi General Secretary Lawmali Pelun. Dan ini lagi minum lapan Pelun ya kakam nomor terbaru Haswa Mansang ngaku menang dengan besar marwai dari teman pencot lei telilang kelumlang ngin penbahan ban taudur ban saidur nagabha syakabha hamba susu nomor terbaru ngam sudai bersin keborong aladi keborong kadai habaro kibladon ya kemansia and contribution ke jongki ke initiative ke jongki kidai hok Beliau keborong. Namar dalam macam terai Islamlang minumlah orang penpoi yang dikasih syaratung. Aku keberisi pun nak kementerian boardnya juga health department, director berim, minister koordinasi bak pendiri bak Ialehkai, berisi pun. Nama kita baru kita lalek nak kementerian ini tinggian. Jadi pun sama Shnong di baru juga Lawmali. Kasih Lawmali kata dia, Lawmali tulis sport club apa, long very so aktif. Cuma presiden udah general secretary, congratulate, appreciate. Ya ke sport club itu nongela. Ibarat sisa banding tiu syakmat, nak benda ikut sama lagi hekurin agak ke sports. Baik, benda kasih baru ang UI benda gimuk gemat, ibu samki. Ia kemenang menyui melayu ke Jakarta, bukan bahas susu. Wakam he susu, wakam itulah susu, pada itu kerja kemarin. Ia aku menunggu dalam Lawmali Sports Club, the best sports club kebanggaan lagi kedua ada di Long Bredor. Kalau belum display satu kata-kata, agak por kebangi, pelong ini serba jubilee celebration di dalam after stem di dalam MLA jongan dari kebetulan praktisasi, kalau boleh kalau lifetime, kalau ada away lagi. Konsumsi mahal apa betul kerap. Dan kita kepol kaitan bertalang bagi Shnong Lawmali bagi sports club bagi sing long kami bagi ini. Kepol kebangi lagi berkat, bandai berkat itu menjadi menai ke best discipline team. Kewajiban kita ke organizing committee yang Silver Jubilee celebration. Boroki club kita participate agar Silver Jubilee celebration kisi metangui gerteng Lawmali Sports Club.